Chief Minister Slaijang nango tamla na soishin jasin ti prani Chief Minister Slaijak hina barang nang Dr. Manik Saha na Chief Minister na masalia na amhakada bopati bhai tabuk ti prani Chief Minister kotal no nox takto sai mek ani channel support kaitani tain ran channel bikti sai mane amhachin ti prani Chief next Chief Minister sab ungno nok takto sai mek naidi naro angro baksa video hote last chorona ti video first no hote skip khai oi nai makan norok no bujai takro bukro an audience tok tomni mal ang amhai video no norok ni bagai interested tui phe ti prani Chief Minister polok jaksnai nasla jaksan 2028 ka election khangke buagra ba soi khnarika je tabuk alliance ngani alliance kre ka ni na amhai keda tabuk chini sabon rong naina sung ti prani Chief Minister next sabon naina sung sadi sini buak kerana naina na Dr. Manik Saha na naina sung sini borong gunang ang buak kerana norok siam naina sung ti prani 2028 na sini borong gunang Dr. Manik Saha da siam naina sung 2028 sabo siam ungna sabo tamuna norok ta te confuse no norok comment khai sungman na bu comment khai di sabo no norok Chief Minister naina sung ti prani ni comment sadi nang ba comment khula tongo omo haikena sung derma gichin derma support khlaine phai takro bukro takro norok nai tongo comment khai di buagra no support ka yes sadi chini he borong gorang buagra no support ka yes khai chini borong gorang Dr. Manik Saha ni sadi chini buagra support chini buagra ni norok sadi sabna norok biche support ka ani channel tin saimolai ne omha ka chin ti prasra busuk thancha kare amo tin saimolai ne je comment phai mane je nai comment khai di tom mala chin ti prasra ni awaz tin ti prasra ni je kotma jatan sogine baga oma hakino sabne bisi power tong na lagina haje takro bukro ani je television tika sung saimale ene sinti prasra suno buchaka support khai chini bukung kolor support khai maso khai na bukung kolor support khai bukung bara support khai tabuk sung na lainai phaji ti wansara bon nukhanga saimana jaka chinti prasra maso power tong ni norok comment khai comment chupung di angte mo bidu ne bising ti sanamu chungom tai nur ani mo channel nai to ang mo light chano ani to ke light complete na bagai comment khai to tab saiko pa te je nai ab comment khai bisi comment khai ma non ka ham ta mala chinti prasani solution 20% bagai Chief Minister Slaijak nangnai oh my Chief Minister no tung slai nangnai ti prasanan bagai samung tangna bagai ching on kotal Chief Minister nang sin tamni mala chung tabuk chini ti prani bagai chung Chief Minister kotal nango omo hai chin bagai samung ta Chief Minister no am ha ke chung samung na nang na nor bo saimano haibano chung ang kemna hamya sanam phaimania sin borong nang Dr. Manik Saha na bo ang omo ha ke chung samung khai na hinani bo thangya pia samung le khayo bo jotoni bagai da khai am nor bo saimno dipras aiglok to bakra aiglok to tamni himale जोंनि ti prasaroni bagai je solution chung namani abo maya ko chung bas kang salos ting ti prani Chief Minister Slaijak noknai tamni himale amha ka chini borom gunang bubagra sawi khadarika bukung barano kaisa Chief Minister Slaijak norok sabno Chief Minister naina musun Dr. Manik Saha na chin bubagra no amha tin saimale ran chelo ko subscribe khai like khai amha norok ni bagang video te thank you for watching te pas sai lo to bye bye ta samalai next video